Asenivusela amaswahla amahle sinivusele benkosilenhle ehlelweni Embili kanye libito lami ngiJohn ngakaphireza isibongo kuyangithokozisa kakhulu maswahla akithi ukuthi besingaphindze sitholeke lithuba nanamuhla sidibane kuloko lihlelo Embili kanye luhlelo ngiyabona ke licala ngeminyaka wanga 2017 2016 2017 inhloso yemsakazo Eswatini TV kwakuthi ke kube nelihlelo lotawukhona ke ukukhulumisa tindzaba leti tawenta ukuthi kube bhedeke liswati lelisalela ke emuva etindzabeni tenhlala kahle tentuthuko temnotho live lisathuthuka kube bhedeke kumbe ukuthi kuyawukhanzakala kunemkhambatho webantu labathi siyaniva nikhuluma ngentuthuko embabane kodwa thina singemaswati asikuboni la ndzaweni yangakithi umsakazo ke wase uthola ke indlela ukuthi ke bomake abangasaleli ke emuva ikakhulukazi etindzabeni tentuthuko tenhlela kahle kwakutawuta ke nelukhetho kulomnyaka lolandzelako nga2018 kwabukakala lokuthi elikhethweni la nga2013 kwakunamake munye bekangenile ke eParliament sesitama ke indlela yekubona lokuthi bomake bangaya Embili kanye njani nesive sonke kungabonakala ukuthi iParliament igcwele bobabe bomake kude ngisho munye kodwa tindzaba letikhulunywako leParliament tiyabathinza nabo bomake lwakhe kanjalo ke lihlelo maswahla amahle Embili kanye kungunamuhla nje soloke sibambe loyo mgomo loyo wekukhulumisa letindzaba sethemba nje ukuthi emaswati ngandlela thide ngokwahlukahlukana kwawo ayasitakala kutotoko naletindzaba lesi tikhulumako atawukhumbula ke maswati ukuthi emavikini lamabili lendlulile ngawethembisa lokuthi kude sihloko lesitawusikhulumisa kulolu hlelo njalo ngelisonto ukuze ke kufike isikhathi lapho khona ke uhulumende noma kumbe libandla Elections and Boundaries Commission liyawusadisa ukuthi sebobani ke labakhethiwe kuyawungena ke endlini yabayesikhulu bangene ke etikhaleni tabobucopho bangene ke etikhaleni tetindvuna tetinkundla lowo msebenzi loyo ke sithi umcoka kakhulu njengoba ke vele labantu labangena kuto letindzaba leti noma kumbe letikhala tekuba ngamalunga eParliament bobucopho netindvuna tetinkundla ngibona abantu bashishimbisa ke intuthuko lemimangweni ngaphandle kwabo labantu kude ke intuthuko letawendeka sikukhanza kubalulekile ke ukuthi sifundzise sitilandzelele letindzaba ngenhloso ukuthi ke emaswati kube bedekela salela emuva atsawa ngivaka ngilithola ngalelo thuba ngibe nenhlanhla ke ngisesekulonye lihlelo la khona la ekhaya emsakatweni Eswatini TV lolutwa ukuthi ke ngusive siyathuthuka lolungilona luhambela kuyawubuka lokuthi kukhona indlela lokwentiwa bucopho lokwentiwa indvuna enkundla kwentiwa lunga leParliament lokhambelana nekuthuthukisa impilo yemaswati sikukhanza ke kubalulekile lokuthi emaswati atibona letinto njengoba sibonile lokuthi kube kumbe bucopho uyaceka indvuna enkundla iyaceka ilunga leParliament liyaceka lentuthuko lesiye sikhanze lengaphandle sibe lihlelo sive siyathuthuka ngabe nanayo asiyiboni lemimangweni lokusho ukuthi kubalulekile ukuthi ke sive sibhalise sitawukwathi lokuthi ngetinombolo tato nebandi bato lobunengi sikwathi ke ukuthi ke sikhethe labantu lesibabalako ehlelweni Embili kanye namuhla sifuna nje ukukhuluma ke indzaba igcizelela ukuthi emaswati akahambe kayobhalisa abhalisele ke lukhetho njengoba ke libanda solo libhizi lisemkhankasweni ukukhusata sona ke sive ukuthi sikwati ke kwenta lo msebenzi loyo sitabuka ke ma processes lokuthi kufuna ukuthi wende ini kulula kangakanani bobantu ababhalisela ini vele mawungabhalisi futhi kutawuhlupha kuphi ngehlela nalo ke libandla lana kunababeke chief mawandla wakaGamethe lomunye kwabo commissioner balo ke libandla le-Elections and Boundaries Commission bese ke ngesheya ngiba nababeke mbonisi wakaBhembe longena amahlale sangweni walo lelibandla ngidawucala ngawe commissioner ngikuphe lithuba babe Gamethe uvusele sive samaswati. Ngiyabonga babePerez umuntu angathatha nje lithuba ngihlonipha lokukhulu kuvusela sive semaswati lababukela iSwazi TV nabo bonke sive esikhona eveni lamuhla siyabonga. Sibonga kakhulu Gamethe babeBhembe siyabonga mavundla ukuthi bonga phinze ubuye namuhla la ngicela nje kupha lithuba kafishane uvusele maswati. Sicale sibonge kusemukela Perez sibonge lithuba umsakazo lo sipha wona kuxhumana nesive siyasivusela sive emagumbini lamane umhlaba emaswati akuwo lo msebenzi lapho khona athi nawo eteyasala masakhalive sisonke sikanye. Sibonga kakhulu mavundla ngitawucala ngawe commissioner nje sibonga ukuthi commissioner ayikwatile kusipha wena namuhla ukuthi sitawukhona ukukhulumisa letindzaba kuyenda ke vele ukuthi lo bubandi balomsebenzi ubonakala lokuthi mkhulu kangakanani ngidawucela nje commissioner la ukuthi kumbe sesibuyabiyele emva kancane la sikhulumise indzaba ye mandate libandla leliniketwe yona yokuqhuba umsebenzi welikhetho ikakhulukati Gamethe ngidawucela ukuthi kumbe sesike nje sente naku kumbe namavundla utangi ivumela ukuthi ngubute lo mbuto ngeke ukuthi
ingaba khona leyo confusion lukhetho lolukhulu lesikhuluma ngalo lwelive lufika esikhathini lapho khona kunanalo ukhetho lwemadolobha lokungenteka kumbe ukhanzela ukuthi sive sesinako lokungaconzi lokuthi kunanaba be-EBC bathi asibhalisele lokhetho masipala ngalana nayo chuba lokhetho bengacela nje egamethe lokuthi kumbe sowusinikete isithombe lesicacako lokuthi sikhuluma nganalo ukhetho nali lithini live ngalo lokhetho lolu kumbe silwehlukanise kancane nanalo ukhetho lebese sivile ngalo thina sihlele emadolobheni. Ngiyabonga Perez, bonga nesive sonke seMaswati. Sisasebenza sithi ungete ngasala nasakhalive lethu. Ngicala ngekusho nje ukuthi libandla lelibekwa ingwenyama inkosi eMswati wesithathu. Naye libeka liba nasihlalo walo lo kumfana inkosi emhlabuhlangene nalamanye ke emalunga la khona. Ngingilomunye ke nami lo akazi nangabe ingwenyama isithuma kuleli bandla. Isithuma ukuthi asitosebenta tindzaba la kutawuphathwa khona lukhetho evenda kaNkwane. Nalo ke ingwenyama igunyatwa ukuthi umthethosisekelo so ukhona nyalo sowusho njalo seyisibhalisa ibeka ke ngekulandzela leyo timiso temthethosisekelo. Umsebenzi welibandla ke Perez kuthi uchube tonke tinhlelo tekuhambisana nelukhetho evenda kaNkwane la sikhuluma khona ngekuthi kuneti khundla noma emahhovisi latsite tigaba letepolitiki la khona kutabana buchopho kube nendvuna yenkundla bese kuba nelunga leParliament. Nguleto ke letigaba lelibandla le-Elections and Boundaries Commission kwanyalo lisebhekene nato ukuthi lichube tona ekugunyatwa ngumthethosisekelo. Uthi ke lo mthethosisekelo nakulenye ilevel nawukhuluma nawufunza wona ngendlela lokubhalwe ngayo. Sineke sithi ke lesi sikusebenzako konke lesikusebenzako sikusebenza ngemthetho. Lo mthetho nyalo usigunyata lokuthi asichubele ukhetho kuleti gaba lesengitibalile tabobuchopho indvuna yenkundla nelunga leParliament. Ingako ke sithi ke uma ngabe sisasebenza lokho uthi asikwende lokho sikwende ngalokusebaleni nekulandzela umthethosisekelo nemithetho yonke lesebenza lokhetho nangekuwakhetha imuntu. Naye isithuma ke ngwenyama ithi ite hambani niyosebenza nibe professional nilandzele umthetho yonke yokusebenza niphindze futhi nibe sebende ku standard lesitawu khona ukuthi sihambisane netimiso takasadak letiphathelene nelukhetho. Sineke silibandla sisebenza etindzabeni leticondzene naleto ukuthi sibukene nje ukuthi bantu abakhethe bantu labatawukhona ukuthi bayobamela kusakhiwa uhulumende ngoba nyalo sinesikhuluma ukuthi siwakha uhulumende wa 2023 to 2028. Libandla cishe Perez lisebenta kuleto tindzaba leto. Letinye lokuthi tekako tiyakhulunywa emabandleni latsite leyawenda ukuthi sivile sivesikhala ukuthi senibhalisa ngalokhu yini ingathathi nalokhu. Kusenelihlelo lolu lahambelako lapho lolungenda ukuthi uma ngabe iParliament ibone kufanele ukuthi kube kanjalo kwabusiswa nala kufanele kubusiswe khona eveni kuyagcina kumbe sifikile ekuthenini kuhlanganiswe lolu khetho noma ke lungakahlanganiswa but lenteke ngalendlela lebabhuda ngayo Perez kwanyalo sisabuke lolu. Cha kuyavakala Gabathe sibonga nje ukuthi uyichaze kahle nangaleti gaba tale imithetho sisekelo kodwa nje mavundla ngitawubuda ngaloku ukuthi imibuto nanathi kumbe lesidibana nayo ngendlela futhi naloku ukuthi lo msebenzi walo lelibandla ube lula ungakhanzi kumbe umuntu sekahleli angayi kuyobhalisa athi ngabhalisa kodwa akabhaliseli lokhu libandla kumbe lelibhekelele ukuthi libhalisa. Bengicela ke mavundla lokuthi mane ukuchaze kahle kube clean lokuthi vele masikhuluma ngokuthi libandla licela Eswatini ukuthi abhalise kanzi wona athi ukuthi abhalisile kulokunye kutawasida into lekakubambile athi akubhalisele njengana kubengibekisa ngako kwemadolobha ukuthi lo munye utawuhlala athi awungabhalisa mina sengiyeva bathi phinza kuhambe kuyobhaliswa hambani uyobhalisa mina ngabhalisa ngiko bengicela lokuthi mavundla kumbe sesikuchaze kahle siphinde sikwehlukanise nokuthi sisho lamaswatini lokuthi masithi akayobhalisela likhetho lolukhulu kanzi athi wona ukuthi abhalisile kumbe kakhulu nanga lasemadolobheni kuyinfo yinye invele nokuthi siyawacela yini wona ukuthi asukuma hamba yolibhalisela lokhetho. Siyalibonga lithuba lihle kakhulu sipha lona Perez ukuthi simane sito ukucacisa lokho eMaswati ake abanako kusola ukuthi nangabe sesibhalisile edolobheni njengalokwatiwa ukuthi sitawukhetha bokhansela kwencenye kutawusetshenziswa lona lolu luhla lo lokuthi salesiya kuyokhetha
bucopho ilunga leParliament nenduna yenkhundla. Kanti phindze labanye bake baveta kusola kokuthi njengaloku lithi libandla selisebenta ngabongcondo bomshini solo lukhona loluhlu lwebantu lababhalisa ngeminyaka wa-2018 ngako bakhanza ngathi akukafanele ukuthi bangahamba bayobhalisa. Libandla lese licela ukuveta licolise nakhona lapho sekuvakala ungathi inkulumo ayisevakali khona. Yinye nje inkulumo libandla lelivetako lona ngumnyaka wa-2023. Umnyaka lesinikwe isicubulo lesisha lesithi ngete sasala nasakha live lethu lapho khona libandla linxusa onke eMaswati kuto tonke tikotsi nakhona emadolobheni nobe sekuthiwa babhalisela lukhetfo lwasedolobheni abasuke bangakabhaliseli lukhetfo lapho khona batawuhamba bawufuna lilunga leParliament bawufuna induna yenkundla bawufuna bucopho. Kanti tonke letimiso leti tiyayitsinza impilo nentuthuko yawo eMaswati siyanxusa ukuthi eMaswati akasukume atobhalisa imininingwane yabo ya 2018 ihleti kumnyaka wa-2018 nasesifika kulomnyaka wa-2023 sekudzingeka imininingwane lesitayisebentisa letawulisita libandla ukuthi ngabe vele bangakhi bantfu labatawuhamba bawuvota sitawulungisa timfanelo takhona lokufaka ekhatsi ema-ballot papers lokufaka ekhatsi kona kucashwa kwalesive lesiyawusita ukuthi eMaswati avote kahle. Singathi khanza sisenkingeni uma ngabe sitawuthi sibuthisele sisebenzisa inombolo tanyakenye kanti nyalo sengilomunye umsebenzi lapho khona utawukhanza ukuthi engcenye lomgcumo semkhulu kakhulu sekwenda ukuthi sekuba nemalayini lamaningi nobe ukhanza ukuthi sekushoda kwawona lama ballot papers sekuba ngathi sekukhona kudlalisana kabi elukhethweni. Kumbe kukhona lapho khona vele besifuna kumwinisa lomunye besifuna kumdlisa kanti libandla njengaloku babe chief commissioner Gametsa sekashito lo ukuthi libandla lithunyiwe ukuthi alihambe liyosebenta professional kuyingcenye yako kuba professional lo ukuthi letinhlelo tibonakale tilingene lapho khona singeke siwashodise eMaswati ngawumsebenzi wawo wekuthi ayokhetha kulukhetho lwa 2023. Sibonga kuyicacisa Mavundla lokuthi ubhalisile edolobheni kusabita lokuthi usukumele kuyobhalisela lolukhulu ukhetho. Nemba. Sibonga kakhulu Mavundla. Bengithi ngidawubuda lana commissioner la ukuthi kulendzaba yalokubhalisa ngiyafisa lokuthi eMaswati nana akuconze njengoba Mavundla lana sakathinze nje indzaba yokuthi ngabhalisa ngeminyaka banga 2018 futhi nakulolu 2013 nakhona bengibhalisile yini lokuthi ngidawuphele kuphinza lokubhalisa bengithi nje asesiphe eMaswati lelithuba lokuthi akuconze ngoba kumbe kulokunye letinombolo ngabe kumbe atesito leti nje kumbe ngathi gabuzela kakhulu kube eMaswati kumbe ayaconza lokuthi vele masikhuluma ngalokubhalisa sisho lani ukuthi akabhalise laMaswati ngoba kumbe lamanye uyawukhanda sekabhalisa ngelanga lekugcina noma kumbe mase kucala lama processes lamanye lalandzelako la fake cast labo nominations bo primary nalama secondary kungikhona umuntu abona lokuthi uyathi kuthiwa ngisakhona ukuparticipate la kulolu khetho bengithi nje asesiwaphe lithuba eMaswati kumbe sekaconze kahle masithi eMaswati akabhalise abhalisele lukhetho kwehluka ngani nangalesikhathi lo muntu afisa lokuba ingcenye lolukhetho kodwa angakabhalisi. Siyabonga Perez. Umuntu angaqala ngokuthi nje kuqala nje kungenelela lukhetho ngilokwe ukuthi nawo uLswati lelivumelekile ukuthi ungabhalisa uhambe uyobhalisa mangabe lokubhalisa ngisuke ngikhombisa lokuthi ngiyadimbanzakanya nalomsebenzi welukhetho sengidibeka ekuthenini sengingakhona mina ukuthi ngivote ngakhona ukuthi ngivotelwe so mangabe ke ngingakabhalisi kubita ukuthi kusho ukuthi mina angikho kulomsebenzi walolukhetho yonke ke lemisebenzi Perez isebenta igayidwa ngilemithetho lesebenta ngayo tikhona tinto lokhanza ukuthi noma ungafisa ukuthi nitende nilibandla but ngeke utende nangabe atikho la emthethweni lo mthetho awuvumi ukuthi utende lolo iteka konje Perez le yekubhalisa ukhuluma ngazo ukuthi vele usebenta lebandleni libandla likhathatekile lokuthi njalo ngeminyaka lesihlanu bese sithi eMaswati akahamba ubhalisa njalo ngeminyaka lesihlanu uzakahamba ubhalisa uphinze futhi nalo libandla kulinike ukuthi le cost yalokubhalisa ukhanze seyiba sedulo
mane kwanyalo lo mthetho uthi nawubuka le Registration Act uthi emuva kwekube libandla ingwenyama sayibusisela umthetho lo tawukhomba ukuthi inkundla dimenjani bane utawubheka kubani utawubheka uthi ke uyawube selikhipha umthetho igazethi leyawusho ukuthi eMaswati akabhalise leza tawukhomba ukuthi sengisho ukuthi nangibhalisa mina ngiya kunenkundla naye njengekusho ukuthi inkundla imincele isikwenjani kodwa ke nyalo libandla likubonile lokho ukuthi kuyahlupha lokuthi dawuse eMaswati akabe lobhalisa ngibhalisile 2018 ngibhalisile 2013 sesithi ke isemkhankasweni ukuthi akumane kushintshe lo mthetho uvumele ukuthi sente nawo lesithi i-continuous registration ngekusho kwemthetho siphume la ku-block registration because nyalo sibhalisela lo khetho lolu masiphinze sibuya kulolunye sesiyaphinze sibhalise sisale sithi ungena kunakulo sitawu si-continuous registration lokutawenda ukuthi libandla likhiphe esimemetelo lesisho ukuthi abantu abahambe bayobhalisa isale ihlala le register ibe khona ukuthi naye bese ke lo ngabe soyakwenda bese wena soyakhona ukuthi uupdate lokuthi mina nyalo sengisukile ngalobamba la bengihlala khona sengihambile sengikhondile noma sengenze eshiselweni emphakathi lo ngikuthi nenzawo lengukuthi ngakho kwesengiyacela ukuthi lo lobhalisako la sala ngishintsha mina angifakela khona kwendele ukuthi nangabe lufika lukhetho lungikhanze ukuthi vele sengila la kufanele ukuthi ngibe khona noma nangabe kwendekile kumbe noma ngabe ngasiphi isizathu but kwavela tinzabadeke ukuthi sesiya kuma by elections nalapho khazakala ukuthi nangabe vele ungikhanza sengishintshile sengiupdateile sengale noma ke libandla livule ukuthi kunebantu labakhona lase bashaya 18 weminyaka lebe bangakafiki ku18 weminyaka nakuvalwa iregistration shoze nabo sebangakhona ukuthi sale kenya lo ba register so kuyalihlupha libandla lokuthi kuhlale vele kwadiwe ukuthi kuvaliwe ku register sifisa salwe ukuthi kuhlale lo mthetho usivumele ukuthi singabuka nje mhlawumbe emva kwenyanga lethi isithupha noma emva kweminyaka munye uvule uregister kanjalo sitokuchubeka sibe nale register kuze kuthi sitovimbelane ukuthi uma ngabe kungenteka ngasizathu uthide ungakhona ukuthi kulesikhathi lesibekiwe sekubhalisa ungavalele kungaphandle ukuthi awuzakhona ukuthi ungadingenela tenzaba delicate ungabekisa nje Perez nangabe ngepati nangabe kuthiwa mhlambe ngilele esibedlela wonke lemimviki lasithupha sengiyaphuma ngale uyaphuma ukanze ukuthi encenye nangabe lelo bhokusa likafiki kimi esibedlela sengibhalise njena ngingabhalisi kani kumele bandla belikhona lokho ukuthi libhalise kube naleti igaba dekuvula ngabe ngibhalisile ngoba nawungakabhalisi awukavumeleki ukuthi uncome awukavumeleki ukuthi unconywe ungeke ukhone nekuhlola luhla ungeke ukhone nekusho ukuthi lo ngimbona ukuthi ubhaliseke enzaweni le wrong ngoba vele wena awukade imbanza kanye nalo likhetho bumgcoka ke balokubhalisa ngilokuthi kusuke kusho ukuthi sengidimbanza kanya nalo likhetho kweke ukuthi tonke letinhlelo lokuthi balile nje ukuthi siyawe kuphi siye kuphi senginalo lelungelo lokuthi ngingasho lutho ngalo likhetho noma ngenda lutho noma nginganconywa noma ngingancoma noma ngingasekela lo ncoma kuyevakala commissioner sibonga kakhulu ukwe ndlala ngaleyo ndlela nalokuba sokukhuluma nje seku pipeline lokulesi kukhuluma kodwa kunika lesithombe lokuthi kumbe akusilo kumbe ukuthi libandla kumbe alikubone ngiye ngibeve amavundla labanye bakhuluma lokuthi kunani lokuthi ngingavele ngisebenzise le ID futhi ungakhanza ukuthi naleti inombolo nanado dibadi inkulu kakhulu ngoba eMaswati kumbe lamanye alimi 17 ayabambeka kodwa unayo le ID njengoba abeka lana commissioner lokuthi lomunye uyakhanza ukuthi kumbe usesibedlela lomunye kumbe usebentela ngaphandle uphuma ebusuku kunjani njanyana kodwa lo muntu unayo le ID ngalama provisions ke uhulumende lekawendako ekuthi mase kufika leti igaba leti nje double nomination uyakhanza ukuthi cishe wonke umuntu uyalithola lelithuba ukuthi angasaleli ngaphandle so kubutwa lo mbuto ukuthi le ID ayisebenzi ngani yona angathi kumbe noma ngilama administrative processes nalama logistics lobo ukhuluma ngawo mavundla lokuthi angede seyaba yini le ID i-provision ye-registration yalo likhetho noma ye-participation la kulolu khetho ukuthi awuliswati lelithi liyafuna lokuncoma nayo i-ID yalo angathi mavundla ngoba ngilemibuto lekayibutayo eMaswati futhi lamanye akhala ngaloko ukuthi njengoba ngibekisa lokuthi ngiyabambeka kodwa ngiyafuna lokuya lelikhethweni ngidawukhipha nayo i-ID yami nayo ukuthi yona ke ayingeke initseyilelekelele kumbe even
in the future noma kumbe sikhona kukulungisa nyalo kunaba labathi manje ngine ID yini ngingavele ngikhiphe yona ngibhalise kusho ukuthi cha kwavota Perez la wakhipha nayo ID yakhe inombolo ithi Mavuni sizama nakhona kweluleka sisho kumbe ukuthi libandla alikwende siphendula nje imibuto eMaswati lekanayo Embeleni Perez ukhuluma indzaba libandla lesevele selisukume likwenda itolo libandla bokuthi nawuthi uyabhalisa bese liphindze likukhokhela sigcebhezana lesithi udawuthi nase uyovota kuphathe lesigcebhezana lesi ivoter card kuyalibita tindleko libandla kwakha leso sigcebhezane leso lihleli phasi ke libandla labuka lokuthi kude ukuthi singathi khanzi ukhetho lwethu selidule kakhulu asebenzise lokhu khona njengaloku uyibona iNational ID Eswatini ngokuthi ilikhadi lelihlala isikhathi lesithe imininingwane solo ibonakala la ibhalwe khona kanti futhi nemishini lekhona yeveni iyasho lokuthi nawuthi uyavela isho ukuthi owena ungubani nawuthi uyovela nje egedeni eborder gate ubeka sandla sakho siyaveta ukuthi wo wena ungubani lokusho ukuthi inemininingwane lemicoka futhi lethembekile hayi kuphela eveni emhlabeni wonke jikelele libandla ke vele selisebenzisa yona iNational ID likhuthata ukuthi wonke umuntu losofikile eminyakeni lelishumi nesithupha ngetulu 16 njengokusho kwemthetho elobuke kona kubhalisa kwebantu ukuthi uma sokuleyo mnyaka hamba uyothatha bona likhadi lebuve iNational ID card lokwenda ukuthi ku-1000 bese uya elikhethweni bese kuba melula lokuthi uvete le National ID card yakho sineke ngalobu buchwephesha sibe sesiya khona kuthatha lemininingwane singabhali lokuningi phansi sibhale nje kuphela lokuthi wena sewuyovotela kuphi utawukhumbula ukuthi umthetho iVoter Registration Act ibeka tigaba tibe tinzatfu lapho ungavotela khona sekucala sibeka indzawo lapho uhlala khona place of residence kwesibili ibeke indzawo lapho unelikhaya khona you retain a home nobeke lapho usebenta khona iprincipal office nobe ngidawuthini nje angithi vele la usebentela khona Perez lokwenta ukuthi bantfu labaningi ukhanza ukuthi bayavumeleka kutoto tinzathu letindzawo ekhaya kini ukhanza ukuthi kusedvokodweni ngekuhlala kofana sowuhlala eMbabane ngoba usebentela khona eMbabane noba usebentela eMotshane lokwenta ukuthi ke leti inkundla letinzathu letehlukene lesesikhulume ngato ungakhona kubhalisela khona ikakhulu naso uhleti kuto ngetulu kwetinyanga letinzathu leyo mniningwane leyo siyiteke lapha kule National ID nobe kule mininingwane lesibhalisako nayo yokubhalisa bona buve kungako ke kufanele ukuthi njalo nangabe libandla licela ukuthi bantfu abasukume bawubhalisa eMaswati asukume aye kuyobhalisa bese sekasinika yinye indzawo latawuvotela kuyo nobe ungathi tonke tiyakuvumela letindzawo letinzatfu kodwa nguyinye lesicela ukuthi usinike yona uma ngabe ukhanza ukuthi usenesikhathi lesiningi utasicetsa emsebentini usingakhutsata lokuthi uhambe uyovotela ke emsebentini mangabe ukhanza ukuthi nembala vele interest yakho isekuthuthukiseni ekhaya kunebufakazi futhi lobusho ukuthi ekhaya uyadimbanzakanye awusasiso sivakashi ekhaya ngoba labanye sesivile lokuthi sebayasho ukuthi bayavakasha baya ekhaya lokho kwenta ukuthi ungasemi kahle ukuthi sowungabhalisela ekhaya ngoba sowusivakashi sifisela ukuthi umuntu abhalise aphinze a-influence lukhetho lalapho impilo yakhe ikhungeleke khona kungako umthetho nawuthi awube netinyanga letinzatfu labo uhleli khona continuously
ungakabhalisi asiyacela ukuthi nalabasibukele lona libhaliso abasibukele ukuthi bayambuda yini lo mbuthi letinyanga letintsatfu letingemuva bowuhleli kuphi mangabe bowuhleli ekhaya sowuyalungela ukuthi vele kungaba kusekhaya lapho kulunga ukuthi ungabhalisela khona nangabe bowuhleli lapho ugobo khona emadvolo ku place of residence sowuyobhalisela kuleyo place of residence kanti nangabe bowusemsebentini shothi sewuyawuvotela ngasemsebentini ngoba umthetho uthi sitambuka lo 3 months continuously labo uhleli khona ukuthi ngikuphi kude ukuthi utawukhona kubhalisa. Siyabonga kakhulu Mavundla. Ngayithinza commissioner evikini eliphelile na indzaba kuMavundla la nakhona ngiyithinza ngeshisekelo yekubona le participation iba inclusive noma iba collective ingabashiyi ngaphandle bantu labasha kakhulu lebangukuleli kusasa lalelive labanemandla labanemibono nalokwa labanye kumbe le ukhanze ukuthi ngidibana nabo lana njengoba ngeke ngabekisa ngehlelo kumbe lolunye lokhanza ukuthi lusithumale emakhaya lasihlangana khona nalamaswati lamanye emaswati kakhulukati kulaba kumbe labasetikolweni vele ukhanza ukuthi baleke bonkomo yahlaba baleke bophondo kumbe baleke bomathanjeni not ngiyabekisa nje ngale doti inkundla commissioner bafunza la edolobheni labantwana sebana letindlu ke bacashile la edolobheni so kuyababangela kumbe lokuthi kungacaci kahle lokuthi lo vele embabane ngitenge kutawufunza kodwa ekhaya la kunemgwaqo lomubi khona ngule emathanjeni north noma kumbe ngile kunkomo yahlaba bengithi nje sesiyikhulumise nakulolo hlangothi lolo noma ingafaki bona abantwana kuphela ukuthi basetikolweni bekachaza kona nje Mavundla ukuthi kungaba nayo imisebenzi kodwa kumbe kule youth vele siyathinga lokuthi sibabuyise dudane sibachazele kahle bona lokuthi akungababangeli le confusion ukuthi sowuhleli kumbe eMbabane West ngiyabekisa noma kumbe eMbabane East kodwa ekhaya kule uhleli lana ngale ukuthi kumbe uyafunza singathini kibo labo leyo segment leyo yale population le nalamuhla sikhuluma ngenza bayekubhalisela likhetho kumbe solo ba in between ukuthi ngente njani akutawufuna kugibele ngekhaya ePhondo maye ukukhashana ngitele imali kodwa uhleli velela lo mfana ugathi ukuthi iyavula tikola kuleli viki letako singathini kibo commissioner lapho. Sibonga Perez usiwasinika indzaba vele lesihlupha kosilibandla umuntu angaqala la ekuthelini asho lokho ukuthi masibuka likusasa lalelive Perez likubo bantu labasha ngoba phela ngibo lesithi bangumlibalo weMbili ukuthi nasiphila silive sithuthuka siyawuthuthuka ngabo sibandla ligcizelela lobumcoka ukuthi vele siyabadzinga abantu labasha ukuthi bakhone ukuthi babhalise masibuka nje nyalo eTinombolweni tethu kuyalihlupha libandla kakhulu ukuthi nasibuka nje kakhulu kule group yabo 18 to 24 na ubuka nje lapha ngitona inombolo lethi khomba ukuthi tiphansi kulaba lese sibatholile kwanyalo babhalisa umuntu angathatha lethuba nje ukuthi akhuthate ukuthi silibandla thina sibakhanza ukuthi bamcoka kakhulu ukuthi babhalise lo mthetho njengalo kasho Mavundla uthi kuleyo ndzawo la u retain ehome la ukubonela ikhala kini khona uvumelekile ukuthi ungabhalisa ubhalisele khona nalendzawo lo uhlala kuyo noma uhlale ngekufunza umhlale ngekusebenza ungabhalisa ubhalisele khona libandla ke ngekubuka nathi into lo tikhuluma ngato lo ukuthi kutindleko ukuthi umuntu angasuka agibela athi nje ngekhaya ngela ukuthi ngiyobhalisa noma ngabe ngisesikolweni siye libandla liwendile le provision ukuthi uma ngabe ukhona lo mshini wokubhalisa likhona lesicepezane sakho sebuve bukhona lobufakazi lobungasho ukuthi vele wena uhlala utela utengekufunza ekhaya kini kule nalokuvota ufisa ukuthi wena noma ngabe unganconywa unconyelwe le noma sekukhona uyosekela labangconyiwe ungafisa lo basekele laba labalekhaya kuze ukuthi kuthuthuka lendzawo yakini lokuyo ungabhalisa Perez ubhalise ulambabane bese uyamtshela lona lo lambi kwakho longena ngimabhalana libandla lenithumela usabhalise ukuthi ngibhalisa mina ngila lekadi laminali ekhaya kithi kule ngifisa ukuvotela ekhaya utase uyakubuda ke yena ukuthi ulapha nje kini ngikuphi sekufuna ukuthi indzaba zesekuthenini lemibuto latakubuta yona lesibatshele yona thine ukuthi abakubute kuthini le mhlambe lemnenge yakho ngeke ngayisho la Perez ngoba utayiva le lokuthi ubutwa kuthini lo muntu sekutawenda ukuthi lona lobhalisako abone ukuthi cha le information la nginika yona lo iyasho ukuthi vele wale ngekuthi uyadata letindzawo dale uyakhona nekungibekisela ukuthi likhala kubo ngikuphi sesitabe sesiyambhalisa ke Perez akhona lambabane but leligama lakhe livele khona lekhaya ukuthi uyawufika lekhaya laba lekhaya sebawubona ngale ukuthi wo kubhaliswe samukeliwe Dlamini lo thite
wala ekhaya kaMhlanga likhaya la kubo la kaMhlanga liseceleni kwelikhaya la kaGamethe emva kwesitolo lekuthiwa ligama lakhona ngikuthi sebayawumbona ngaleke ukuthi vele ukhona lokho siyakukhuthaza kakhulu phela ukuthi bantu lo mthetho uyawuvumela ukuthi ngikuphi la ngifisa ukuthi ngiyofaka sandla khona ngikuphi la ngifisa ukuthi ngiyothuthukisa ngakhona ngeke ukuthi kukhona lokungichubanisa naleyo ndzawo lesingakukhuzathi ukuthi bese uthi nje uhamba nemthumo ukuthi kunebangani bakho labaya khona but ngiyiko senale mibuto lotha ufika ubutwe yona na unethisa lembuto uyakhona ukuthi ubhalise bese leligama lakho liyovela le la ubhalisele khona kuyekhaya ungaze umoshe imali ukuthi ugibele uyele nje ukuthi uyobhalisa siyabonga kakhulu commissioner iyakhathatha ke le feedback lesithola komavundla ukuthi njengoba abeka la commissioner ukuthi kule dinombolo letikhona 18 to 24 nama 25 kuyasho lokho ukuthi kumbe kusenemsetshentana lekutawufuna ukuthi kumbe siwende wekufundzisa nekubambisana bengifisa ke mavundla ukuthi ngoba vele sesikiyo leyo ukuthi asengibekise nje ngithi kumbe issue ye reluctance ngiyokuthi ngiyabekisa ukuthi asesithi issue ye reluctance noma kumbe kunekuthathela phansi ukuthi lukhetho thina lusifaki lwebantu labadzala kungako kumbe leti inombolo uthi nginakule kakushoko commissioner lalo ukuthi tibonakala kumbe tiphasi mawuthi icathanisa netala labanye kumbe labadzala kumbe kulala amanye ama brackets eminyaka ngifuna sikhulumise lenza bayale reluctance ukuthi itali limata njani lelive mangabe le bracket yalo 18 to 25 itawuqhubeka kumbe ingakhuthaleli lokuyobhalisa nekuthi ibe ingcenye yalo likhetho bengithi siyikhulumise amavundla ikakhulu kade siyikhungele la kulesicubulo lesithi ngete ngasala amasakha livelethu siyathinga lokuthi kumbe sihlanyele umoya lomuhle mangingasebenzisa igama lesilumbi ngawuthi umoya lo constructive la etingconveni nasetinhlitweni dawo lamaswati la kulo 18 to 25 or even up to date lokuthi singathini kibo kuncusa nekubakhuthaza nje lokuthi nanabo kuyathingeka futhi kudzingekela nje ngoba ngabekisa nasevikini deliphelile ukuthi uyawukhanza ukuthi mawuthi uyabuka leParliament kumbe kunalabantu kumbe labana lesilevel esenjengana sami ukuthi vele ukhetho lwalabo ukhetho lwalabo kumbeke sebayahlala kodwa siyathinga ukulungisa lokho mavundla kuyadzinga ukuthi kulungiswe masinyane Pires libandla litsite nje nalikhathateka lase liyasukuma liyahamba lithi alingene etikolweni lapho khona sati ukuthi kukhona la basengakafiki kulomnyaka yekuvota nalabanye ke lasebafikile kule minyaka yekuvota sitokuva lokuthi ngabe lwati banalo yini lalo likhetho kwatfolakala lokuthi akusiyo issue nobe indzaba ye reluctance kepha indzaba yekungadi ignorance lapho khona sikhanze ukuthi leyo ke akusiyo ke insaye yemvumunye kuphela sesibanengi lapho singabatsinza bona baka EBC ukuthi abasukume bahambe bawufundzisa kabanti ikakhulu kulolu hlangothi lwebantu labasha singabatsinza etikolweni lokuthi uma ngabe kwakhiwa lolu hlelo lokufundzisha national curriculum akufakwe lobumcoka bekuthi bantu bahlanganyele nobe lendlela yokuthi ungabe insandvo yesive iyini timiso tayo tiyini njengaloku ngifuna kulanza nje lesimiso lesithi bantu abahlanganyele participation le kuyinvo lena lekufanele ukuthi ifundziswe uthi babe nangibeka sibukele EU katseni babe sengilikhohlule igama Kofi Annan uthi umuntu akabi muhle nje good citizen kepha kufanele ukuthi afundziswe kude ukuthi atawuba i-good citizen lokwenta ukuthi insaye ya ikithi sonke nebatali ekhatsi lokuthi umfana akathi nje sekubonakala ukuthi sokuyakhona ukutiphatha kahle nasiye emhlanganweni webantu labadzala sihambe naye nasiye emhlanganweni emphakathi atawubona lokuthi nakuthiwa sakhalive sisuke kwentuwane naye atawubuka ukuthi nembala kungabe yini lokusele kulabantu labadzala nabahleti badzingitsa ukuthi bachube kanjani seyangabuya nembono lesitawuthi innovative
ukuthi uyati kude ukuthi siphume kuhlupheka lesikuko nayi lenye indlela lesingayenda le micondvo leyo kulabantu labasha ingalithatha lelive iyise phambili bathi bayohlanganyela elukhethweni nobe bawuhlanganyela nobe ngangimiphi leminye imisebenzi lekhona emangweni babe bathi lokuthi nabo banensayeya lelingana kunelo bantu labadzala ukuthi sitithuthukise silive sitithuthukise impilo yethu kude ukuthi itoba ngcono. Ngiyanginaka nje mavundla esontweni ukhanze ukuthi sengina 10 years ngilasontweni umfundisi solo uyashumayela yonke leminyaka uthi ngalelinye ilanga ubone umzalwane lebe unaye lasontweni uthi hawu lo mzalwane bekasola ngaphenduki aphenduke ngalelo langa usho ukuthi oligcine lingenile singithi nje mavundla sichubeke sikukhuthate lokhu ukuthi labantu labasha nanabo bangasalele emuva bengifuna ukubuta kakhulu la kuwe commissioner bese ngiyacela nalokuthi kumbe lo mbudo wami uyamise kulesigaba sakho sekuba ngibabe esikhulu lokuthi manje ngilama graduates commissioner lokhanza ukuthi labantu fana bedile la dolobheni bayafunda bayagraduate kodwa bale emakhaya so ukhanze ukuthi ke makubitwe lemihlangano njengoba abeka amavundla uyawuthi uyanaka kukhona nje la bengiyekhona kulomnye umsebenzi wenkundla nakhona mangithi ngiyabuka lapha etendeni kugcwele abantu labadzala ngosiyami kodwa mawungathi uthi uyawuhlola lemakhaya bakhona labantwana labagraduate abayi kule tindwe letinala abantu labadzala angathi lokuthi kumbe tikhona intindlela kumbe nawe njengaba besikhulu lo tibonako lokuthi asisho lokuthi abangayi akusikahle lokuthi bangayi emiphakathini ngoba vele ngilacala khona lentuthuko letikhulunywa khona kodwa kukhona yini kumbe ama methods kumbe noma kumbe tinzawo lapho labantu fana vele singabathola khona sitomikisa nalwadi lolihambelana nokuthi ningathini nini ngalama innovative ideas la ngakhumba angakhona kwelekelela live futhi kumbe bakukhulunywa letindzaba tekubafundisa ngelikhetho ukhanda ukuthi abakhanza khona ngiyabekisa kumbe kusebholeni kumbe kuletinye tindzaba la vele bakhona khona kukhona nibandla laliye khona lalibona khona ukuthi banako kumbe lokuhulisa tinyawo masibabitele emphakathini kodwa siyabakhanza la liyaya yini libandla ke tindzawo lelo babe commissioner. Ngiyabonga Perez umuntu akaqale ngalo ekuthenini libandla letimisele futhi liphume ekuthenini likhona ekufika kuto bonke bantu labakhona eveni kulolo iteka konje ukuthi mhlambe vele ipriority kithi ithi singamthola kuphi bani ingako siphumile nasemasontweni siyafika nathi tinzaweni tekutijabulisa bekukhona nje lebeka khona la vele bebamusho ngetengamati ke mine bathi DJ wafu noma ngibani angli wafu nakhona lapho libandla belikhona liya kubathola abantu naletinye ke tinhlelo lesitendela tona lokuthi senda kanjani ukuthi singakhona ukuthi sibatholela abantu la kunalabantu labasha khona bese ke Perezi le emiphakathi ushidolo ukuthi mhlawumbe utangicokisa naleli linye lichazi le emiphakathi la sicala khona thina sibuka ukuthi kufanele ukuthi benjalo kufuna ukuthi le emabandleni nasikhuluma nje ukuthi sizakhuluma ukuthi kunemphakathi kunetindvuna kunabo bandla kancane kunabo bonke la labantu labasha lo sikhuluma ngabo lo ukuthi abatikhanze bayingcenye yale miphakathi sikhuthatha ukuthi abamane babe khona kulamabandla batokhona bona ukuthi nakwendiwa leti inqumo noma lamaplan la khona emiphakathi libe khona lelivi laba la kulamabandla laba kule group noma kulabantu abasha laba batawati bona ukuthi nangifuna laba ngibathola kanje nangikhuluma nalaba ngidawukhuluma nabo kanje babe bakhona la bese ke letinhlelo tonke letinye letisebentako emimangweni kuvumelekile ukuthi letinhlelo zolong ezidatiwa ukuthi demango atendeke nangabe tendeke groundini labakhona labantu batendeke lokufaka ekhathi ekuthenini singafundisana ngelikhetho singafundisana ngentuthuko singafundisana ngemithetho yekusebenta singafundisana ngemithetho yokuthi sivikela njani ucala but kwenteke leti hlelo letitawenda ukuthi labantu labasha bakhona kwathi ukuthi umphakathi yethu imiphakathi siyakhona ukuthi sichubeke nayo silibandla nje thina sikhuthathile ukuthi phela siyathi ukuthi kuye kube nengatsha kunembali abantu bayakhula abakhule bathi lo ukuthi vele emphakathi asiyeli ukuthi kuyotekwe emacala kuphela but siyela ukuthi nathi nje intuthuko yethu nekukhula kwethu siphatheke kanjani ukuze ukuthi noma sekufika ke lemisebenzi ke lefana nale yelukhethu
ikhanze ukuthi vele sijwayele ukuthi la ngemphakathi mina ngemphakathi nakuhlalwa ngihlala kanje nakukhulunywa ngikhuluma kanje singakucali ngalesikhathi kulukhetho but kube ngilokuthi tonke letinhlelo letenteka kodwa yakhona lokuthi tifake bonke labo bantu labasha. Ngiyabona ngithandzela lakho commissioner lokuthi kuyathingeka lokuthi lapha emabandleni babe khona labantu labasha batoba ngema examples babe neleave kutovakala lapha mangweni ukuthi hey uyathi wayibeka kahle lenzaba zibani lo ngumuntu lomusha ngikhuluma amavundla ngalesinye isikhathi ngithi hey kulesimo semnotho lesikhona ngathi noma kumbe kulakimi kuphela yini ukuthi tinvo setekhwele mavundla lempilo ilukhuni kumuntu asebenda kufuna ubale kahle mangabe ukutawendeka ukuthi lempilo ungakhanzi ukuthi seyiyakugicita nje ngifuna ukukhulumela naye indzaba yalama IDs mavundla lokuthi iID le ingcenye yalokubhalisela lolukhetho ing150 emalangeni mangihlolisisa kahle angikhulumi ngemabathi kulahlekela ngathi kufuneka 300 emalangeni lapho angathi mangakhe ama-IDs lalapha emaphoyiseni kuto tonke letikhulu letilele lama post ale live la kuthiwa nje waye emsakatweni utawukhanda staki singaka ama-IDs alahlekile uye emaphoyiseni kalubamba uye emaphoyiseni kaphungu utawukhanza kunema-IDs abantu abalahlekile umuntu kuyadibuta lokuthi ngende njani ngithathe 150 ngithathe 300 ngiyawenda i-ID ngikhiphe 150 nginikede lo msa wami lona lo sekana 18 phinze nginikede nalo phinze nginikede nalo ukuthi kufuneka la khaya 450 phela bayafuna ukungenela lo khetho labantu lemali sengithi ke emavundla angathi lokho ukuthi ngabe kuhamba njani kulolu hlangothi la mcondvweni wami bekunaloko ukuthi kumbe le ID number mayilapha certificate ngidafike ngibanikele bangibhalisa ngathi noma kuyendeka yini nekwekuthi ngabe kukhona elibandla lelikubukile kulekelela lamaswati kumbe lana leto dinginga leto ukuthi maye ngiyafuna manje ngithi ID noma sekungasathi siko ke ukuthi lingalekelela ngetimali kodwa nje lokuthi kulukhulu lokuyithola le ID ngekuthi kumbe kutawufuna ngisuke nakhashana noma ngabe le mali ikhona singawalekelela njani lawo maswati lawo ngoba kumbe sithi 18 to 24 nje akabhalisa ngaloko ukuthi kumbe labanye babo incumbi bede nalama IDs uyabala lo muntu ukuthi ayesingwa le mali mangiyothatha iID ngidawulala ngakahle imbica abadzala lo ivetako kepha ke libandla lisime emthethweni welive lothi uma sewuneminyaka le16 kufanele lokuthi ube nawo lo matisi webufe le national ID sisukuma ke lapho siya Embili siyacela ukuthi batali njengaloku unathi uyanaka kuyaye kube khona ukuthi kunemawele noma kunemaphahla latelwe kofa akukavami ukuthi sibe nawo event lokwenda ukuthi indzaba yokuthi utawukhokha bo 150 lababili icishe ayikho munye nje lokunangi losena 16 nyalo lokufanele ukuthi wena ongumdali uhambe uyomthathela yona i-national ID siphindze futhi sigcizelele lokuthi emaswati akawuphathe kahle yona le national ID siyalwenda lona lithuba lokuthi umuntu ufuna ngabe le nombolo ayadi seyangafika ayibide nasembhalisa bese ke yona iyasita kulanza lemininingwane yakhe le ngale ku National Registry lapho khona siphindze futhi sisithole nesithombe kubuka lokuthi nembala ngabe nguye yini kepha lesikucizelelako ngilokuthi abantu abahambe bawukubhalisa ngoba uma ngabe utawudala certificate sakho ungazange uye ubhalisa bangakuthathanga nesithombe utawukhanza ukuthi sekuba nebulukhunyana sesita ufuna lokuthi kuze kube nebufakazi lokuthi nembala nguwe lo awukathathini certificate salomunye ngoba kungendeka nalapho ukhanza ukuthi sebashaya ngemfe iphinziwe ngihuthula nje certificate semzala wami ngifike ngithi ngimi lona kanti kulomunye nje kwendeka lapho ukhanza ukuthi uphatha iID yalomunye ngenhloso yokuthi uyaganga saba nenhlanhla ukuthi bantu bethu basheshe bakubone lokhu ngoba siyaye sibuke lesithombe sibuke wena sibuke naleli sidapha emshineni ukhanze ukuthi athisahlangani awu emaphoyisa sinawo tudane ukuthi abesayisebenza bese ayisebenda kofanele sifuna ukugcizelela ukuthi batali ababathathele bantwana ema-national IDs lokungenani abahambe bawubhalisa itoba khona le mininingwane letawuthi-ke nasikabe sebawutholile leyo mali asathi lokuthi kuma malini sivile litiko laka-Home Affairs ukuthi lihle liphuma leyo wenda i-mopping exercise kubhalisa bonke bamfu lokufanele ukuthi bababhalise siyacela ukuthi emaswati akalithathe lithuba
kuleso sigaba leso. ngalamafishana nje Mavundla kule bengikubuta kwalabo kumbe labalahlekelwe ngama-IDs lasebekhanywa ngilo 300 lofunekayo bangabe le ID wabanayo bane ilahlekile akukuvimbi ukuthi ungayi kuyobhalisa akukuvimbi nangabe sowuphindze sowulahlekelwe ngilo bhalise ngako labane bavela nje babuta ngale SMS hey useyilahlekile Nkosi yami sengitaweni kanjani nobe ingalahleka kulahleka nalolucingo imininingwane yakho isuke seyikhona kithi uma ngabe sowubhalisile sonzelani Maswatini into obhalisa lesi simemo lesi sifuna ukusikhokha kubo bonke abantu ikakhulu nabogogo sivile ukuthi baye bakhale ukuthi ungathi sebabanjwe indvola emadvolweni sifuna ukukhutsata lokuthi lo mshini wethu uyahamba ukwende ukuthi kube melula ukuthi sisonzele etigodzini naletikhashane nemphakathi asichumane nalo libandla lelibhalisako kulo mphakathi ukuthi sende silungelele lo msebenzi usonzele kubo bonke abantu bakhone kubhalisa. Valelisa Commissioner nguphela ithuba. Ngithatha ithuba Perez kubonga nje Maswati ikakhulu kulo mcumo lese kubonako la etinombolweni tekubhalisa lokho ukuthi vele tikhomba ukuthi tisedulu kakhulu siyajabula ngato nasetibuka kulala sesikhona khona nyalo ngaba kutsata nje ukuthi eMaswati akube betelo salako bangabe sisakhalive le kwakhalive lesikhuluma ukuthi nekusukela la ekutseni asibhalise siyabonga ke lokho ukuthi cishe umsebenzi uyahamba silibandla sithi nje akungasali ngisho namunye asalizwe ukuthi libandla lekafiki lapho kufanele sibe khona sijimisele ukuthi sifike khona ngaba kubonga ke nekuvalelisa njengaloku nje nasemasondweni sibuya khona nje nyalo nabafundisi basibitile imishini siyifakile satithola tinombolo siyethemba ukuthi kungaqhubeka kanjalo sive singakha singasali umuntu nasakhalife siyabonga Perez. Sibonga kakhulu Commissioner Mavundla siyabonga kakhulu sikhuluma tenzaba leticinile la kodwa lokuhle kusilethe impendulo tiyaphuma sethemba ukuthi Jehova utasicina evikini letako sibuye la ngiyajabula ke mangibona khona Commissioner njengoba la namuhla bowubona ukuthi letinye into vele kuyafuna lokuthi bese sewutfola umuntu lohleli kulesinye isitulo Maswati lamahle siyabonga kakhulu ukuthi nihlale nathi la sikhulumise na indzaba yolukhetho imcoka kakhulu kunesikhathi la sibuya khona silive lokhu kuyasifundisa lokuthi kuyafuna lokuthi lento siyicale phasi sitawukwathi lokuthi ke sinyuka nayo nje sonke siyingcenye yayo konke lesikhulumako kukhulunywa ngilokuthi vele samthuma sibani ukuthi ayosendela kwekuthi eMaswati mina ngunakile akhala ngekufuna tintfo letitawenta impilo yawo ibe ngcono labantu naba lesitawuthi masibhalisile mase siyoba ngcoma akube ngilabantu laba labatawukhona lokuthi basebente kutekele sive la ngemuva sitawukhala leka kuveta Mavundla evikini leliphelile la ukuthi ke labanye ndi basemisebentini futhi ke labanye bakunaku lesikubita ngema essential services abakhoni bamba lokuphuma kodwa ke kune toll free number yaka EBC lethi 2411 ngajabula ke manje ngayishaya Maswati lamahle ikakhulu kade bo HR asebashaya bam invite lo EBC ukuthi ede la msebenzi nje naloyo mshina loyo hour nama 2 kutawubhaliswa kube lula lokho ukuthi labantu bangawushilo umsebenzi uyabhalisa 5 minutes uyabuyela ke ku workstation yakho sowubhalisile ke kodwa ungabe sowusaliswa ke ukuthi ke manje nale dolobheni nala sisebenzele enzaweni le okhwadi kukhashane ngiyawubhalisa nini labanye futhi bahlala khona letinkopolo siyethemba nje ukuthi lo 2411 utawusita le machine asiyibona ke ingena la tinkopolo libito lami ngijohn ngwakaphirezi sibongo Jehova kasigcine sibonana ngalokho tako siphilile nisale kahle.